Devam etip, ekranlar aldına Orta Terişka avılında tuğup üsken. Hazırgi vaqtda Samara şəhərində gümür kişirüşü, hürmetli milletteşimiz Nuriye Şaban kızı Hamzinanı şakırıp alam. Bugün 10 oktyabr günü ol üzünün oğlu 70 yaşlık yubileyli gümür beyremin karşılay. Unutulmazlık gümür tantanası bilen ihlastan anı birinçilerden bulup, kızları Naile, Kiyevi Bavurjan, Rozaliye, Kiyevi Rinat, onukları Aliye, Kamile kıtlap, jeli tileklerin jitkireler. Hemme biz bu dünyada üz turmuş kitabın yaza. Anın hemmesinin de işteligi türlü. Endi bizning suyukli farishtabizning kitabın alıp okuy başlasan, tam kalırsın. Ol şul kadar iştelikli, tiren мәгънәле hem bari yoqti hislerge, matur tüslerge gine uralgan gümür kitabı. Bilemiz, bugün erten turup eniyimiz gümürüne netice yası başladı. Her bir mizgilin isine düşürüp, kul yavlığına göz yaşları tamşıların jiya. Yeneşesinde bulup, inlerinden kışıp, tınışlanın ki, biz yanında dibeytesi kile. Kilgen sayın eniyimiznin jılı göz karaşların, bizge ellen işip nazlı münesebetin tatıp duya almıyız. Koya bulsa da yolga kitirge jiyingaş bilebiz, eniyimiznin bizni şul kadar jiberesi kilmişegine uzatkanın sizebiz. Ul koşup ala da uzak kına tuyganşı jibermişe tutup tıra, uzatırga kurukkan zaman gazizimiz. Yaratkan, seyikli, birden bir, en yakın kişimiz, eniyimiz, ebikeyimiz. Mine senin matur tuğan günün jitti. Bu yaktı beyremin gününde sana en birinciden barşabızda Allah rahmetlerimizni bildiresimiz kile. Merhumet keybiz bilen birge siz bizni balalarınızı terbiyelep üstürüp alı turmuşka ayak basarga yardam ettigiz. Bizning gayle şehir küleminde abroy, ihtiram yavlagan gayle. Sizni bilmegen hem hürmet etmegen kişiler büyük azdır. Üzigizning matur yaşayışıgız bilen bizge de, bala anıklarınızga da gümürlük örnek buldugiz. Enkeyibizning sözü bugün de gaylede en mühimi. Ul kirek şakta kengeşinde, ögüt nasihatinde bire. Yoldan taypıla başlasak, vakıtında kiri kaytarıp kisetüğünde yası. Yaratkanыбыз bizning. Rühsat etsine şın көңілден kıtlap, başlap sina sağlıklı, imanlı, uzun gümür tilerge. Bizning yanımızda gül şulay jılыңны öleşip, bizni menge bala etip yaşat. Utlar, sular kiştin, batmadın, ağır yıllar boyla batladın. Birişmedin jil buranga, şın мәгънәдә әни bulganga. Gaziz eniyimiz karşı ala, bugün matur tuğan günlerin. Sanap bitirip bulamısın iken anımızgan yıkısız tünlerin. Etkeyimiz bilen bizning hakta uylap gümürlerin kişirdi. Matur terbiyesin birip bizge şın kişiler itip üstürdi. Enkeyimiz, gümürünün hazır jitti en matur şakları. Kaldı indartta yugaldular turmuşunun kaygı zarları. Alda bizge karab, gül şatlanıp, yaşa gazizimiz yüzgeşe. Biz de senin kadirlerin bilip, yaşar biz halden kilgenşe. Yaratabız seni ılı süyü, ihlas hürmet dolu yürekten. Alda yangırayışak jırlarımız, bulsun sina ılı bülekten. Hürmetli Nuriye Şabanovna, bala anıklarınızın bar tilekleri de şıngaşsın. Onlar yıllagan muzikal bülekni de kabul etip alığız, bäxetli bulığız. Bizning haqtağına əni oylanasındır indi, bırşılasındır indi, sin kuvanasındır indi. Biz deyip şatlandın da sin, biz deyip sağışlandın. Bütün gümürünü əni sen bizge bağışladın. Biz deyip şatlandın da sen, biz deyip sağışlandın. Bütün gümürünü əni sen
bizge bağışladın. İkiyesin derindesin, iyi anasın derinde. Tünlerinde bezine uyulap, uyanasın derinde. Sin yıldızlarının yakıtısı, güllerinin hoş islesi. Ey veteniler küple ol, yokşul senin tüslesi. Sin yıldızlarının yakıtısı, güllerinin hoş islesi. Ey veteniler küple ol, yokşul senin tüslesi. Bizge sizdirmişegene yıla bolasın indi. Gitken sayın bizge behit yurap kalasın indi. Az indi azan isina rahmetler eytügüne. Sin biteni bezinin işin bergene berevgene. Beziyip şatlandığında sin, beziyip sağışlandın. Bütün ömrüne eni, sin bizge bağışladın. Asindi asani sina, rahmetler eytügüne. Sin biteni bezinin işin bergene berevgene. Sin biteni bezinin işin bergene berevgene. Sin biteni bezinin işin bergene berevgene. Aşık yüzlü, keng көңіллі, ылы yürekli, hürmetke layık bulgan yaratkan apabız, süyüklü, yardımşıl singilimiz. Biz de bugün beyramından şitte kalmışa, üst tileklerimizni жеткирerge aşığabız, deyip yazalar әлеге kutlav hatın abıyıgız Şamil, jingegiz Mesude gailesi bilen, singiligiz Suriye, kiyevigiz Şevket gaileleri bilen, Arasime, Vazife gaileleri bilen, Rakibe, Reis, Elfiye, Ramil gaileleri bilen hem barşa tuğanlarıgız. İki yaklapta bir hesap tuğanlarını tigiz görüp, gımırı boyu aşık көңіл, сый тулы табын bilen karşı alıp, uzatıp, yaşadılar Rafael Ciznemiz bilen bizning kadirli kişimiz. Kızganışka karşı turmuş degenleri tigiz barmış ulu. Yazmış apabızını ulu yugaltı arqılı, par kanatın мәңгілікке tartıp alu kaygısı aşağı ütkerdi. Indi ılıgaygan iki kızı, iki kiyevi yerdeminde ulsarı sağışlarga batmay kaldı. Әмма baribir, şul kaygı bulu sebeple selametligi şiklenip şaqqına yürmüşe kalyaskada otururga da mecbur buldu. Bundi künde şükür Allah'a tayak bilen bulsa da ol öz aldına akrinlep yeri. Gımirde de ol tik tura bilgen kişilerden bulmadı. Tilesen indi moda talepleri boyunca beyli de şige de ol degende. Indi yaş şağından ol üz gülmekler, türlü kiyimler tegip, iki yaklap doğanlarını, bizni baştan ayak giyindirdi degende.
Жизни белән еш кына алар әтияне янына кайтып ярдәм иттеләр. Без аларны хөрмәтле кунаклар булып каршы ала идек. Мәрхүмә әнкәебез апабыз теккән күлмәкләрне яратып киде. Ике як туганнар да аларга тигез булды гомре буе. Бер туган сеңелләрен ул Самарага алып, барысын да укытырга тырышты. Һәммәсен дә эшкә урнаштырды һәм үз янәшәсендә яшидә башладылар кардәшләре. Абыебызның балалары да анда. Нурия апабыз ярдәмендә туганнар күмәкләшеп, кичкенәдән үк балаларыбыз бергә бердәм булып үстеләр. Шуңа туганлык җепләре күзләр тимәсен нык булдылар. Гаиләбез ишле булып, кияүләр, оныклар артты. Шуларны барысында ул шатланып, яратып үзендә кунак итә. Хәзер дә ул бар туган балаларга баштан аяк бәйләп киемнәр бүләк итә. Хәтта балалар туу йортыннан да апабызның йомшак кулы белән бәйләгән матур-матур киемнәргә төреп оныкларны чыгарабыз. Ярты җаныбыз, сердәшчебез, бөтен авырлыкларда таянышыбыз, шатлыкларда бүлешүчебез син ул газизыбыз. Ходай сиңа нык саулык, сәламәтлек, озын гомер, бәхетле көннәр бирсен иде. Без барыбыз да сиңа бик рәхмәтле сөеклебез. Күрсәткән изгелекләрең өчен Раббым сине улыласын. Балаларыңның бәхетендә хәерле, изге тормыш телибез сиңа, кадерлебез. Менә Нурия апабызның юбилеена килдек. 70 яше белән аны тәбриклигәле дидек. Артка борылып карасаң, күпме юллар үтелгән. Гомер йомгагы әкренгә сүтелгән дә сүтелгән. Сабый чаклар, бала вакыт, матур яшьлек еллары, мәктәптә укып йөргәннәр, гаилә корган аннары. Бу тырышкыз һәр кайда да матур эшләр күрсәтә, өлкәннәрдән үрнәк ала, яшьрәкләрне өйрәтә. Яраткан сеңелләренә апасы була терәк, әле күпләргә булыша бу мәрхәмәтле йөрәк. Авыр чакта туганнарга син бит һәр чак таяныш. Шундый якын кешең булу әлбәттә зур куаныш. Башкалар турында уйлап, онытма тик үзеңне. Һәр вакытта күрсәк иде көләч нурлы йөзеңне. Балаларың белән бергә бик бәхетле яшәгез. Хөрмәт белән тулып торсын сезнең тормыш кәсәгез. Кылган бөтен игелегең кире кайтсын үзеңә. Балаларың әнием диеп карап торсын күзеңә. Юбилеең котлы булсын, сөенеп кенә яшә. Туганыбыз, безнең белән бул син һәр чак янәшә. Эзләсәк тә табып булмас синең кебек яхшы апаны. Хәле бездән килсә бүләк итер идек һавадагы ай, йолдызларны. Киң күңелле, мәрхәмәтле җаның, барыбызга җитә җылысы. Киләчәктә көтеп торсын сине саулыкның, хөрмәтнең, бәхетнең улысы. Хөрмәтле Нурия Шабановна, туган якларыгыздан ирегүле сәлам булып алдагы җыр яңгырасын иде. Аны бергәләп тыңларга чакырып калабыз. Гомерләрне бирә Ходай сынар өчен, кайгыларны бирәдер ул чыдар өчен. Татысыннар диеп бердәмлекнең көчен, туганнарны биргәндер ул шуның өчен. Туганлыкның хисләренә тапып төшмәсен, йөрәк авыр сүзләр ишетеп ишемәсен. Кара мәче араларны кичи кисемәсен, күңел суытырлык ачы җилләре исемәсен. Синең белән без икебез бер туганнар, бер атаның, бер ананың балалары. Бердән булып татулыкта бергә яшик, суынмасын туганлыкның аралары. Туганлыкның хисләренә тапып төшмәсен, йөрәк авыр сүзләр ишетеп ишемәсен. Кара мәче араларны кичи кисемәсен, күңел суытырлык ачы җилләре исемәсен. Җиңел бергә кайгыларны, шатлыкны да тик бүлешкә шул бик татлы. Алыштыра алмый якты бу дөньяда, беркемдә ул туган дигән бөек затны.
Туганлыкның хисләренә тапы төшмәсен, йөрәк авыр сүзләр ишетеп üşümәсен, кара мәче араларны һич кисмәсен, күңел сылтарлык ачы җилләре исмәсен. Туганлыкның хисләренә тапы төшмәсен, йөрәк авыр сүзләр ишетеп üşümәсен, кара мәче араларны һич кисмәсен, күңел сылтарлык ачы җилләре исмәсен.